Reka tuyanzike tubabwira ko perezida wa Repubulika Paul Kagame uri mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 3 muri Repubulika ya Kongo Brazzaville ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere yagejeje ijambo ku bagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi b'icyo gihugu, akaba ari ijambo ryagarutse ku ruhare rw'u Rwanda mu butumwa bwo kugarura amahoro cyangwa se kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi, avuga ko nka kuriya bafashije Mozambique ndetse na Central Africa. Yanavuze ukuntu kugira ngo intambara cyangwa se umutekano mukeya ugabanuke muri Afrika, abaperezida cyangwa se abakuru b'ibihugu bagomba guhaguruka bakabishyira mu bikorwa, ntibihere nako mu magambo. Muri uru ruzinduko rero mbere yuko hageze ahira ijambo ku bagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi b'icyo gihugu cya Repubulika ya Kongo Brazzaville, umukuru w'igihugu Paul Kagame yakiriwe kandi ahabwa ikaze na mugenzi w'icyo gihugu Denis Sassou Nguesso, ari nawe wamutumiye ngo azabasura aho muri Kongo Brazzaville. N'uruzinduko rugamije gushimangira imibanire myiza y'ubufatanye isanzwe hagati y'u Rwanda na Kongo Brazzaville, rugashimangira kandi ubucuti bwimbitse hagati y'abakuru b'ibihugu byombi, ndetse rukibanda cyane ku mibanire myiza y'ubufatanye isanzwe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Kongo Brazzaville. Muri uru ruzinduko abakuru b'ibihugu byombi bagomba kugirana ibiganiro, hanyuma kandi hazanasinywa amasezerano y'ubufatanye mu nzego zitandukanye hagati y'u Rwanda na Kongo Brazzaville. Dukomeze n'aya makuru tubabwira ko guverinoma y'u Rwanda isaba abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda gutanga umusanzu wabo mu guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'ihakana n'ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi. Hari mu nama nyunguranabitekerezo bagiranye na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ndetse n'iy'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu minubumwe. Ibindi tubibaze Divin Uwayo. Imyaka 28 irashize jenoside yakorewe abatutsi ibaye. Nicyo cyaha ndengakamere cyakorewe inyoko muntu mu kinyejana cya 20. Ibyo byatumye umuryango w'abibumbye ushyiraho tariki 7 Mata buri mwaka umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Umwanzuro wafashwe n'inteko rusange y'uwo muryango tariki 23 z'Ukuboza 2003 ukaza kuvugururwa tariki 26 Mutarama 2018 ubwo hemezwaga inyito nyayo ya jenoside yakorewe abatutsi ku rwego mpuzamahanga. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene avuga ko uyu mwanzuro wa Loni wafashwe nyuma y'uko umuryango mpuzamahanga wemeye uburangare n'amakosa wakoze yatumye jenoside yakorewe abatutsi. Muri 1999 mbyibutse umuryango w'abibumbye washyizeho komisiyo yari yobowe n'umuntu witwa Carlson, yiga ku makosa yakozwe, bagaragaza yuko umuryango mpuzamahanga, umuryango w'abibumbye utitaye ku bimenyetso wari ufite byerekanaga ko leta y'u Rwanda yateguraga jenoside, leta n'ingabo zayo. Ububirigi bwakoze iyo raporo, Sena y'Ububirigi yarabukoze nayo kwisuzuma mu mwaka wa 1997, ndetse minisitiri w'intebe wabo Guy Verhofstadt aza mu Rwanda mu mwaka wa 2000 asaba imbabazi. Umuryango wa Afrika yunze ubumwe nawo wakoze iryo suzuma mu mwaka wa 2000, gusohora raporo yari yobowe n'uwitwa Ketumire Masire wahoze ari perezida wa Botswana. Yewe abambasadazi hano bari mu biganiro barigaragaje ko bemera ko habayeho uburangare, habayeho kudakurikira neza no kutita ku bimenyetso bari bafite. Buri mwaka rero tuzajya tugira inama nk'iyi kugira ngo abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda dufatanye gutekereza ku masomo twavana kuri ayo mateka ya jenoside, ariko tunagana tureba ejo hazaza, kuvuga ngo twavana amasomo ki mu byagaragaye mu makosa yabaye mu 1994 bigatuma jenoside yakorewe abatutsi ba, kugira ngo ubwo burangare butagira handi bugaragara bugatera uburemere nk'ubwa jenoside twamenye hano mu Rwanda. Minisitiri Bizimana avuga ko mu nshingano umuryango mpuzamahanga ufite muri iki gihe harimo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, ihakana n'ipfobya ryayo, ndetse no gutanga ubutabera ku barokotse, ari nabyo u Rwanda rusaba abadiplomate bakorera mu Rwanda kugiramo uruhare. Hari ibyemezo mpuzamahanga byafashwe, tuvuge icyemezo cy'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi cyafashwe muri 2014 gisaba buri gihugu cyose kigize ONU gukurikirana abakoze jenoside bagihungiyeho. Ibihugu bidafite amategeko hana jenoside nabyo bikayashyiraho. Hanyuma no kugira ufatanye mu guhana icyaha cyo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi hagashyirwaho amategeko. Cyo ni kimwe mu byo twifuza ko ibihugu byashyiraho amategeko ahana icyo cyaha. Niyo kitaza cyitwa icyaha cyo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi yonyine, ariko kikaba gihana ipfobya rya jenoside yose yemewe. Yemewe n'isi, yemewe n'umuryango w'abibumbye, yemewe n'inkiko mpuzamahanga. Mu Faransa bararifite, hari abandi barifite, ababirigi barishyizeho,
nubwo iryo mu Bubiligi dusanga rikwiye kunoga neza, ariko igihugu nka Luxembourg, Ubutaliyani, Ubusuwisi barabifite. Mwumva hari intambwe imaze guterwa, ibyo rero nibikomeza turizera yuko ibibazo bihari bizakemuka. Ku myaka 24 y'amavuko, Antoine Amfray yari umudiplomate w'umufaransa muri Uganda, akazi yinjiyemo mu mwaka w'1987. Mais découvrant assez vite qu'il y avait un problème de réfugiés rwandais dans toute la région des Grands Lacs. Icyo gihe ngo yasanzeyo impunzi nyinshi z'abanyarwanda, bituma akurikirana amateka y'ikibazo cyazo, asanga ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana bwarazimye uburenganzira bwo kugira igihugu. Ikindi ngo nuko mu Rwanda hari propagande yo kugaragaza umututsi nk'umwanzi w'igihugu, ari nabyo ashingiraho yemeza ko ubwicanyi bwagiye bukorerwa abari imbere mu gihugu bwari gerageza rya jenoside yageze ku ndunduro muri 1994. Ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda Antoine Amfray avuga ko ibihugu birimo icyahoze ari Zaire, Ububiligi n'Ubufaransa byakoze amakosa akomeye yo gushyigikira ubutegetsi bwateguye bukanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Asaba ibindi bihugu kutagwa mu mutego Ubufaransa bwabanje kugwamo, ahubwo bikihutisha kugeza imbere y'ubutabera abakurikiranyweho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, kuko bitabaye ibyo ngo umuryango mpuzamahanga waba utsinzwe kabiri. It's clear that France and the international community, but France first, allowed a genocide that was preventable. Biragaragara rero ko Ubufaransa n'umuryango mpuzamahanga bititwaye neza, ariko mbere na mbere Ubufaransa kuko aribwo bwemeye ko jenoside iba kandi kuyikoma mu nkokora byarashobokaga. Ariko nanone ntabwo Ubufaransa aribwo bwayiteguye, ahubwo n'abanyarwanda baburanishijwe n'urukiko rwa Arusha, abandi n'ubu bari mu Bufaransa niho bagituye, baridegembya ntibagezwe imbere y'ubutabera kimwe no mu bindi bihugu bimwe na bimwe. Gusa nanone munyemerere mvuge ko Ubufaransa bwijanditse igihe kinini mu guhakana no gupfobya uruhare rwagize, ariko ibyo ntibyagombaga gukomeza kuko twese tuzi ukuri kw'ibyabereye muri iki gihugu. It became obvious that France could not go on in that denial. We all know what happened here. Ambasaderi wa Angola mu Rwanda Eduardo Octavio wavuze mu izina rya bagenzi be, nawe yagaragaje ko isi ifite inshingano yo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside mu rwego rwo kubaka isi ziri vangura n'urwango rushobora gutuma amateka ya jenoside yisubiramo. Ku rundi ruhande ariko, Ambasaderi Octavio yashimiye abanyarwanda ku ntambwe bamaze gutera mu bumwe n'ubwiyunge ndetse n'iterambere, ashimangira ko umuryango mpuzamahanga ukwiye gukomeza gushyigikira u Rwanda muri urwo rugendo.